Patalo fatu talafola radio Samoa le nei fo itai au, alo maia o talo le asolua. Ua ave esea umanei sa o COVID New Zealand. O le tasi le minute te aile se fululua i le vaveawa ana leila, na aloa ia ile fa ai unga le kapeneta, mai lana fonotanga i le afiafia na nafi. Talo mai se te mo le tausanga te aluai. Sa totoe ai o le fa anofo esea o le tangata ua fa amaonia wa mau le COVID mo le fitu aso. A toa ma le fa atununga e te tauana faia ufi fofonga i taimi a si ai fale mai. Peitai mai le pale mia Chris Hipkins, ua iwele kapeneta o le ale to iai ni sa o le COVID. Mana fua lea i le wha awa upeo na sau i lalo le whai numero cases wha amaonia. O so esu enga e wha o ngā iwa i leanga mai o tauta. Ai mai se ai o le whai numero o tangata tau fia i whale mai. Ai mai le minister o soifua maloloina, Dr. Aisha Verrill, e ui e le o wha malo sia. O lo iai lava ta iala le soifua maloloina. E ta tauana nofo i le whale mo le 5 aso pe ale malosi po ua wha amaonia fo i le COVID. E sau le wha ai ungal ka peneta i le afiafia na nafi, ele i levo na reportia mai el matanga wenga le soifua maloloina cases wha amaonia reportia, i to tono le atunu i le vaiaso tāluai. Lea e 5 fe tolu se lau fitu se fulu male lua, ma le isi lua se fulu tangata mali liu wha au popo, fe soota i male vairusi. Lua masina le matua o le pepe sai to tono le taavale na ngā o ia mai sisifo o au kilani ana nafi. A o tu waile van pa e fafo le fale lava lava i Roberts Road i te are to South ana nafi la woli. Na wha ate ia ile tina ile sau i fafo wa ngā o ia le taavale, ai olo ia i to tono le pepe. I le fesoasoani le helikopa leo leo na toe mauai i Middle Crest, tu sa le malitasi tesi tolu kilomita le mamau. Fa afetai ana vave i ai leo leo ma toe mauai le pepe i to tono le taavale. Na awina tu ai loa i le fale mai mo siaki, ma e tu ufa atasia talafou, e le i maua lava, le na sola ma le taavale. Ua wha asolo so eso enga le immigration i whai ngolo o mai ei tangata whai ngā luenga mai atunu i whafo ma le tala, e o mai whai ngā luenga le lei, a o le e o mai i nei, e whai o le lei o meno no fuai, ai le ini ngā luenga. Reportia le News Hub le asia singa i se tasi o whale tolu potu mua i Papakura i sauti o Aukilani, na mawele tu sa male wha se fulu, o ali ina o mai i lalo visa whai ngā luenga peitai, wa tolu masina e le aini ngā luenga. O le toatele o ilato nei o tangata initia, ma o le ana tutongi le whaitau wafe o tupe e whaangai o iai talo sanga o visa whai ngā luenga, ma le polo misi, e o mai ini usila e mawai ngā luenga ma tutongi le lei. Tolu aso o le eise mea ai, ma o le ana wala awa i loa e ilato nei leo leo. O le malu malu le ana tua i ai inisi o taimi, e o iai e mawai se mea ai ma ua wha upu ina i nisi, wa pei ilato o tangata a isi. Whai mai ele immigration, o se wha anoanoanga le alia e mai o reporti wha penei, ma e fōlinga mai ai. Wa wha alea o ngā ina e pūlenga o lo o lato wha akone karateina, le system. A o wha asolo so eso enga le immigration, o le tala wa au mai tangata neina o mai ma le wha amoe moe e o mai i inei ngā lulue, a ele ai, a wale no fuai, ai wala au atu ma wha ilo atu. Ua polo misi le leiba e nate tutongia mai le paid partners leave policy mo le whawa yasu, po le tupelea mo pa anga po o taito o lua, i taimi e mawai le pepe fau. I le taipi nei o lea e lua vai aso lo o anga va ai taito o lua i livi e le tutongia, peitai. O le polo misi wa whailo mai le leiba, o le a tutongi le whawa yaso o livi. O se whainga fau e whai aua wa i mai le aso mua mua o Iulai le tausanga fau. Mai mai le pale mia Chris Hipkins, o le awhiso soani le i mātua o le pepe fau i taimi whaato a mawai le tamai titi. O le polo misi le nei wato e upu i ai le vaenga le national le malo, maana polo kiki. O na o lea whaato a lua vai aso tālu aina te ena i le leipa le pili na whaaufi mai i le sui o le national. E whaatangai o na whaasoa i aso livi i le vao mātua, a o lea ua saumala na pay partners policy. O le ulwa i whaitaunga le pili a le national, na poloka i le leiba, ma e na o ia fo i na te le i langolangoina, a o lea na i oe uma i a isi pāti. Matala whaaiu, e le o toe mamau uma le whaamama a vengo le tau o pāsese o tangata whewai i Wellingtone. O tangata Wellingtone le olo o manu ia pēa i le na o le afo le tau e tutongi mo pāsese o tangata e whaongaina whemalanga i ngalautele. Whaatusa e isi uma vaengo ni usila. O le whaumi o na tau ngofi e pēa o pāsese o tangata Wellingtone e tusa whamtalanga mai le council. Na mafua lea i le whaale tono le system, peitai, o le ua whaale leia nei, ma o leo le a amata i loa mai le urua i aso se tema. Whaamaoninga le council, o le vai aso fō le a amata anga va ai tangata Wellington e le si tala lato snapper cards, ma whaasauni ai loa i le whainga o le atoi fō i ai le tau o pāsese e totongi i le tau masani. Tala nao le nei tae au.
manuia le aso.